Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal, dobrodošli u novi video. Danas ću na Versi sa 1000 instalirati ove plastične zaštite za ruke, handguardice takozvane. A bez puno filozofije idemo odmah početi s montažom. Evo ono što možete vidjeti kad se kupi original dio, dođe sve ovako posebno zapakirano. Svaki dio, svaki šarafić, svaka podloška, svaka matica u svojoj vrećici i s oznakom što se nalazi u kojoj vrećici, korisničke upute, odnosno upute za montažu i normalno ti štitnici. Ok, prvi korak je da maknemo ovu tu gumenu zaštitu. Tu ćete vidjeti, tu je već predviđena rupa, odnosno navoj za nosač tog plastičnog štitnika i očerafi se ovaj tu šaraf, odnosno matica od ispod i taj šaraf ide van i dođe drugi duži šaraf koji je potreban za montažu. Matica 10 je ispod i onda ovaj dio ide van. Evo vidite, ovdje ide duži šaraf sad. Da bi od ispod mogli zašarafiti taj štitnik plastični za ruke, potreban je duži navoj. Ovdje ga treba samo malo zamastiti i to je to. Ok, tu sad ide taj duži šaraf. Ovdje se u glavi, to je to, a ispod ide još ovaj nastavak i onda ide ova sigurnosna matica. Evo ga, ovo je zašarafljeno, taj dio tu, sve ok. Sljedeće što se zašarafi je tu ovaj nosač na ovo prazno mjesto gdje smo skinuli onaj gumeni štitnik. Idem polako s rukom do kraja dokle god ide, pa ću onda samo na kraju sa latom dotegnuti tako rukom do kraja i onda kaže po uputama na 35 Nm, pa ćemo onda tako i dotegnuti. Ok, to je to. Ok, stavit ću najprije ovaj donji dio, znači tu u ovu plastiku. Sad sam već stavio pa ću pokazati još jednom. Znači ide prvo ova podloška tu, tak ide i tu s gornje strane. Ostavit ću najprije donji dio jer bude tak lakše. I sad se ispod stavlja ova podložna pločica i onda se s maticom zašarafi. Tako, znači ispod podložak, ovo gore i šaraf unutra. Evo, čvrstimo gornji i donji dio. U biti piše tu u uputama da se na 4 Nm dotežu ovi šarafi koji nalježu na plastične dijelove. Evo, stavit ćemo moment, ključ 4 N. Evo ga, to je to. Isto tako onda i ovu maticu od ozdola budemo stavili na 4 N. Sam ne znam zakaj su od ispodu stavili tak dugi šaraf, ostane dosta lufta, dugačak navoj treba šarafiti. Ima sigurno, kaznam, jedno 5 mm viška tog navoja dole. Idemo do 4 N. Aha, sad je počelo primati. Evo ga. To je to. Ovo sve ok. Sljedeći korak je očerafiti uteg i onda tu još idu nekakvi nastavci unutra, vidjet ćete sad. Ok, idemo prvo skinuti taj uteg dole. Ono što je uputama možda malo nespretno napravljeno, ja radim baš po redoslijedu po kojem su oni napisali, ali možda bi bilo lakše da sam najprije skinuo uteg dole pa onda išao šarafiti i montirati, jel? Ovak mi sad malo nespretno jer ovaj štitnik smeta tu pred ključem, ali dobro, snaći ćemo se. Tako. Ok. Da, tu su oni stavljali ovaj crveni loktit. Evo vidite na šarafu u biti da ima crveni loktit. Znači tu s ove vanjske strane redoslijed je sljedeći. Znači ide uteg, onda tu ide ovaj nastavak, ova puškica se stavlja unutra, onda normalno jedan još ovakav dio kao i na ovim tu plastičnim
kontaktima ide tu. I to ide s unutarnje strane. Tak, znači to bomo tu stavili na ovu plastiku. To. A s vanjske strane ide ovaj šaraf. A i vidite da su oni stavili tu gore već kao taj neki Loctite, kao non-permanent locking agent, kaže. To bi onda trebalo valjda biti to, makar imam ja Loctita, mogu staviti, ali ajde, kad je to već nešto namazano, valjda to drži. Ako ne bude držalo, onda budemo čarafili pa ću staviti dodatno još. Ok. Malo je nespretno sam to raditi, ali dobro, snaći ćemo se nekak. Podložna pločica s vanjske strane, a puškica s unutarnje strane. I još je onaj jedan dio tu, već što sam stavio. Tako. Ćemo najprije to ovako, šaraf tu. Ovo ide tu. Malo nekak sve kao napeto. Da. Evo, primijetite da sam otpustio ova dva šarafa. Normalno, jel, treba mi ovo biti gipko, a ne tak kak su oni uputama napisali. Da se to najprije dotegne. Znači, idemo ovo lagano zašarafiti. S obzirom da ima to kao taj Loctite već stavljen, onda uvijek malo navoj pruža otpor kod šarafljenja dok to ne prođe. Evo ga, tu smo već došli skoro do kraja, sad je primilo. A sad ćemo vidjeti šta kaže. Ovo doteže na 20 N, pa ćemo podesiti na 20 N. Moment, ključ i s njim dotegnuti na 20. To je to. Tako. A ove plastične na 4. Ok, evo, to je sad lijeva strana. S lijeve strane je taj plastični štitnik postavljen. Idemo se prebaciti na desnu stranu. Ok, gdje je kočnica je malo jednostavnije, znači samo se miče van ovaj šaraf, odnosno nosač tu, i dolazi drugi koji bude u paketu, ispod jedna matica koja se odšarafi. Da, i ono što recimo nisam tam napomenuo, s one strane 10 su matice. Ovo ide jednostavno, ide i prstima, samo se mora otpustiti matica i to je to. Evo vidite, to se izvadi van. Ipak se mora malo i odšarafiti. Tako, i ovdje oprezno samo da ova poluga od kočnice ne ode nikam. Vidim da je tu mastan ovaj dio, to ćemo i mi zamastiti ponovno na ovom novom šarafu. Ok, znači primijetite da je ovaj duži šaraf da bi mogli montirati gore taj nosač. I onda kad je zanimljivo, za to su rekli da se koristi ova postojeća matica. Tako, i za ovaj tu dio kaže da se doteže na svega 1 Nm, pa ćemo tako onda i napraviti. A ova matica od ispod kaže 5,9 Nm. I kaže instalirajte plastičnu zaštitu na isti način kao i sa lijeve strane, s tim da ću ja najprije maknuti uteg, pa da mi bude kasnije jednostavnije to za prišarafiti. Znači princip je isti kao i sa onom drugom stranom. Evo ga, ovo sam namontirao, ista stvar je koja je s lijeve strane, i po meni kad dotežete bolje je onda uvijek zategnuti prvo ovaj vanjski dio gdje je uteg, tako da vam je ovo mobilno da si možete fino podesiti. 20 N. Evo ga. To je to. I onda na kraju fiksirati ovaj gore i dolje šaraf. 2 hours later. I evo ga, ovi plastični štitnici za ruke, odnosno handguardsi, su instalirani. Po meni motor puno bolje izgleda s njima nego bez njih, a sigurno da imaju neku svoju svrhu. Evo ga, sad je to već malo
konkretniji oblik. I društvo, to je to za današnji video. Ako ga smatrate korisnim, ako vam se sviđa, stisnite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Pozdrav ekipa!